Hallelujah. Ken? Tidak dumamat. Adumatak ti sistema ni ti healing. Panakaagas lata. Moyo in these last days, ti attack the enemy, iti last days pestilences. Pisti. So nga kailangan ti Christian, amuyo jay help you kay Jesus. And amuyo kuma jay power you in Christ. Authority, kaya dumapay. Idi namingsan nga rabi, at pakita kanyak ni Apo Diyos through dreams, timang mangyari ti the whole world. Ket grabe. Iti the whole world, nakita ka jay adu nga tattao. Ket ada ti alalaan da, ket alalaan da nga martilyo, kas kada kutsilyo, ken da dumapay ni apay nga destroyin da jay sarili da. Patayin da jay sarili da. Ket nakariinga ki jay. Ket revelation ni jay, so timang mangyari ti the whole world. Nga adu ti tattao, nga handa nga mo, nga they are killing themselves. Anya ti pangpatpatay da, nagito'y mararamid nga nagito'y. Kukubid nga nagita, moyo, dagito'y nga rod kat nupay, dadya kat aramid ti enemy, pero adati, paset ti tao nga paus-usar. So they are killing people. So nga ti tao, so nga ganad kayo, kada di receive you, yung bagiyo. Amen. Tahang kayo nga, mang-ala di mang patay ka, kayo matlang. We need to trust in God. We believe in Him, He is our life. Hallelujah! So dahil susurok ka na kayo. Okay? Idisin marunong mananday. After that, disin marunong ka dayay, naging religious amin nga tao. And then, mayat iti kwak ijay, takunak ka naging religious na, naging believer na, pagamamam kat agbalbal-baliw na ngay. Agbalbal-baliw na kat ni. Pumatay damot kayam. So, dayay mananday, iba process ni Pope nga daytoy nga one world religion. So nga, habang kwa dayay, agris-research sakat, nakitak manan ni Prophet Sadhu nga dayay, nag-prophesy dito Pilipinas. Ako na nga, let's pray for the Philippines because the Philippines is in danger. The President Duterte, ket ada timang huhold kanya nga dragon to kill people in the Philippines. Agasam na yan nga, prophecy na. So, in repose ko na dyan to Pilipinas. So, we need to pray for our President. Amen? Dahil prophecy na. So, ada tayo nga talaga iti last days. Amo yung amin, kunak manan, so nga don't trust unay iti kwa, but trust in God. Iti government, isu ti usaran ni Antichrist yung one world government na in these last days. One world religion and one currency. Isu nga, dajay ti target the enemy. Isu nga iti government, saan yung nga kunaan nga ni Apo Diyos amin ti mangililid. Uray ni Apo Diyos ti nangialaw nga maisa dagijay, kasken ni Pilato, kasken ni, sino ba dagijay ni Sasadya, Herodes, at the time ni Jesus, kuna ni Jesus nga, awan ka kumadita position mo, kuna na kini Pilato, nohaan nga inalaw ni Amak. Nga mapangkata. Pero ti mga susar kini Pilato at the time is the enemy. Hanga gaputa insaad ni Lord kat automatic nga ni Apo Diyos ti mga susar. You need to learn more deeper ditoy. So kanya, kitkitak na giti pampamayan, na giti politicians tayo ditoy because ada ti dragon nga kuna ni Sadhu nga manghuhold kadagiti dadu mga politicians tayo. And then the president, number one nga i-intercede tayo. Amen? Okay. So, religion, daya di aramida na, at kontranda ni Jesus as the Christ. I-deny da the power. So, nga kada tayo mat nga church, we need to become powerful. Okay? And then the one currency, economy, is to hold the enemy.
Iso na jay, kitaan nyo tata, inutundan nga i-hold data. Kaya't kailangan kakadatayo tata, nga believer, ada tayo dyan last days, nga rod, kasi timpon nga dagiti apostle, nga ijay dark ages, sakbay ijay dark ages nga dyan, makita yung persecution dagiti apostle niya. Kana nga paritan da pa isuda nga mangi-preach kini Jesus. Halos kasi ti mangyari ditoy. Amoy na the time da Noah kini Lot. The time da Noah kini Lot, duwa ti kahit nga sa wenda dyan, rapture ken da jay end of the world. Jay rapture, kita nyo na panday jay daong santo umay ti panakadestroy ditoy. Amen? So, ma-rapture tayo mat, and then Almighty God sarat dito'y earth. Handaanan tayo kita. And then, pinmanaw da Lot, ijay Sodoma, santo'y may de fire. So, after the rapture, may de gijayan, fire, mapuran tayo, 1/3 iti lubong, kung kunanan. Agbalin nga dara da kita danum, da kita kasayan, God's strat ti umay. Praise God pa lang tata, tada pa lang ti grace of God. Amen? But amoy mat sakbay nga pinmasok ni Noah, ijay daong permi jay giant dito'y earth. Permi ti kinadakas nga inaramid da samyasa nga di jay, nagitak niya naganday jay Book of Enoch. Dagay gayam, iso no basahin nyo yung Book of Enoch, kaya yung makita gayam dyan kinagrabe na diyay. Tahan nga na-explain yung Bible, kurang. Kaya yung Book of Enoch na-explain amin diyay. So, dyan ko nakita no, kas ano na diyay, demonyo nga diyay nga nangasawa iti babae nga diyay. So, dati nang isursuro ti kumukonformi, so tinang isursuro ti kwanti is-star, nga kitam tigasat mo ti is-star, kan dagiday, astronomy, so dati nang isuro ti albularyo, so dati nang isuro nga kilawenda ti padada nga parswa, da inumunda ti blood, isuro gam nang isursuro itay, pati cosmetic. So nga, kitaan nyo da day no, ag-make up kayo, hanga mabaliwan ti rupayo. Tay surat nang isuro itay. Nag-make up kayo lang, dyan normal, da kayo madlaang. Ano kita na kan Salamat ka din, nagsabalikan, ay, sabali rin. So may baga-baga kano dati kasarakat, kanyo nga nasubraan man na, nga make upan na babae, mga no, baliw tirupa na. Kunak-kunak ijay ag-make up. Kasi isang kunak, sakbay kasarak na kayo, kinita kayo pa, no, da kayo nga talaga. Pero no kita angkot sa balin dagit day da samyasa gam nang isuro day. Okay? So before nga ma-rapture tayo, ada dagit day nga attack ti enemy dito'y earth. Nawatan niyo? Isu nga kailangan kakasla tayo da Noah, kasla tayo da Lot, nga napigsa ti pamati na kinahapo Diyos. Hallelujah! Praise God! So, nga damol nga dumakdakas nito lubong, beridi nga marapture. Amen! So now, the message tayo tata, ketijay, 1 Timothy chapter 6, verse 12. Hallelujah. 1 Timothy chapter 6, verse 12. Kastuti mabasa, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession, confession tinadumayan, before many witnesses. Tinadunga pataros, fight the good fight for the true faith, hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have confessed so well before many witnesses. That is NLT translation. So, my preaching is fight the good fight of faith. Understanding, fight the good fight of faith.
Kailan mawatan niyo, ano kasanura jay, panakidangadang tinasayaat a panakidangadang tipamati. Laban ditoy. Iti may isang laban ditoy Bible, nga mayat nga laban, good fight, ditoy faith. Fight the good fight. Good fight of faith. Hallelujah. Di may isang Christian, kailangan amuna nga lumaban. Di may isang biyag tayo, ket laban. Hantayo lang nga nayaban nga agrelax. No paya dati panag-rest tayo ka ni Jesus, but ijay biyag tayo, we need to fight. Because ado ti kalaban ti gospel. Ada ti kalaban tayo, the enemy, Satan, no pay na-destroy, inabak ni Jesus, isuna, pero ti kastam nga mang-abak ti enemy by faith. And ma-overcome ti devil without faith. Inabak ni Jesus, para kada tayo, ng kailangan ti faith, ijay inaramid ni Jesus, tapno mangabak kamit. Uray na ibagay yung Bible, we are more than conqueror through Him that loved us. Yes, that's true. Hen agbaligi tayong agbaligi, gapukan niya na. Even in the 2 Corinthians, makita tayo lagi dyan nga verses. Kada tayo kat agbaligi tayong agbaligi, gapukan niya na. Nga nang ayat kada tayo. Amen. Mamati kayo ba dyan? But we need faith. Faith iti mangited kada tayo iti victory. So, basahan tayo man pa, 2 Corinthians 2 verse 14. But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession. Kanayon na tayo nga i-lead. Amen? Hallelujah! And through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. The King James, now thanks be unto God which always causeth us to triumph in, sino? Christ, and maketh manifest the savor of His knowledge by us in every place. Amen. Yaman iti Dios nga ilida tayo nga agbaligi babaan kini Kristo. Hallelujah. So in Christ the victory. Okay? Ado ba kalaban? Yes. Ti kalaban ni Satan, ken dagiti spirits, demonic spirits here on earth. So nga, kalaban tayo di basol, kalaban tayo di sakit, kalaban tayo iti di demonyo, bankruptcy, kalaban tayo iti poverty, amen, kalaban tayo iti sinful nature, nagano ti kalaban, kati pang parmak lang ijay kat faith. 1 John, chapter 5, verse 4 and verse 5. Next verse. Hallelujah. Naibabagay ito yung Bible nga agbaligi ti Christian. Amen? Hanang inbaga nga maabak ti Christian. Agbaligi ti tunay nga believer. Pero daytoy ti ayan ti victory. 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world. Di may isa kabusor tayo, the worldly system, worldliness, pride, lust of the flesh, lust of the eyes. Kalaban tayo na dyan, dahil tilubong. Ti makaparmak itilubong, dahil na anak iti Diyos. Sino ti na anak iti Diyos? Sino ti born again? Are you sure nga born again ka? Noang ka nga born again, kailangan ma-born again ka, tati makaparmak lang ti world, dyan ay anak iti Diyos.
Amen. Hallelujah. Iso nga, makita nyo ito and this is the victory that overcometh the world. Na ito di pang parmek tilubong even our faith. Hallelujah. Nya di pang parmek tilubong faith. Pinarmekan ni Jesus aming nga kalaban, but you need faith. Pinarmek na ni Satan, but you need faith. Pinarmek na ti sakit, but you need faith. Tapno maparmek ije biyag mo, kailangan ti faith. Kini Jesus nga nang parmek ija, basabol bilibam. Daya ada kini Jesus nga power, nga nang conquer the enemy, taalam by faith, tapno conquer mo the enemy in your life. Tinaduma, kung nadamat, nga no namati tayo, kat naparmak tayo tilubong, haan nga insigi da daya. You need to do something. You need to believe something. Hanga kapot born again kan, kat naparmak mo tilubong ijabiyag mo. Nupay, adaan kan ti power to overcome. But you need to know your power. Tasaan mo, nga maparmek the enemy, nuhan mo nga mo, jay faith nga pang parmek iti enemy. So you need to know your faith. You need to know faith, what faith is. Amen? Verse 5. Who is he that overcometh the world? Sino na dahil nga makaparmek tilubong? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Sino di makapan magtilubong nuhan nga lagi day mang believe nga ni Jesus isu ti anak ti Dios. Hallelujah. Kat binilib ko mat pastor. Yan. Nga anak ti Dios ni Jesus. Katanya nga nangyari di binilib mo. Tangko nga rod nga ammo. So day pakamuking ka. Halang nga na binilib mo ni Jesus nga Son of God, kat naparmak mo tilubong. Kahit nasawan na jay, kailangan nga amuam ni Jesus nga Son of God. Amuam na gida in workout na ken ka, amuam da inted na nga power na ken ka. Iso nga dito yung church, susurok na jay, knowing who you are in Christ. So ti susurok ka na gida preacher tayo, knowing who you are in Christ, knowing what you have in Christ, knowing what you can do in Christ. Kailangan nga amuan nyo no sino kayo kini Kristo. Amuan nyo no anyan tada kada kayo kini Kristo. And then amuan nyo no anya ti kaya yung aramidan babaan kini Kristo. That's the power. Aming nga believer nga kinamoy dahil maging powerful. Hallelujah. So now, mapantayo dyan. Anya di bang overcome ti lubong? Faith. Ayan na di faith? Kani Jesus. Okay. He is the foundation of faith. Ni Jesus the foundation of faith. Isu nga awan ti dadunga pangalaan nyo ti faith. Nuhaan nga in Christ. Taamin nga dahi ti Ama, ket inted na kini Jesus. Sana inted ni Jesus kada tayo. Ket no resibam ni Jesus, ijay mo nga maala amin, dagi jay nga inted ti Ama. Okay now? So mapantayo jay, chapter 3. Edi 1 Corinthians, verse 10 and 11. The only foundation of faith is Jesus. So nga aming nga pamati nga haan nga kini Jesus nga na pundasyon, that is not faith at all. Awawatan nyo, ibagbaga. No ti pamatim kat naka salalay, ijay daduma nga haan nga kini Jesus, haan nga faith diyan. Fake. Smaragan, ti pamatim nga swerte, swertim kat adagim ginamul mo tangin dudulin mo hanga ni Jesus, that is fake.
No ti pamatim, ket tajay create ni Apo Diyos, saan nga jay creator? That is fake. Ti tunay nga faith, nakapundasyon ken ni Jesus. Aladay patpatyan ti lalakay, ano nagbiyahe da, at adalin mabas nga bilit, malas dito nga biyahe. That's not faith. That is fake. Because ni Jesus nga daking ka, is so iti blessing iti life mo. Han nga nakasalalay da jay. Dito'y lubong, nakasalalay, nakabasi, te kinasiyasino ni Jesus nga nagbabalay ken ka. Amen? So, no, gaputa dati COVID, dati lockdown, kunaman nga pumubrika, that's not faith. Because itay COVID mo nga inbase, han nga ken ni Jesus. So, nga oray dati COVID, basta da Jesus, you are still blessed. Ag-prosper ka lata, yung gana nga marapture ka. Amen. Because He is our victory. Jesus, we need to fight the good fight of faith. So makita yung verse 10. According to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, kas masirib, kas nalaing, ngagpatpatakder, kuna ni Paul, I have laid the foundation. So, kitaan nyo, uray siyak dito yung ministry. Panay in Christ, amin. Jesus is our life, in Christ. At aming nga promise of the Father, na ited ka ni Jesus, ket aming nga na ited ka ni Jesus, na ited ka na tayo. So nga in Christ, amin. Awan ti dalan tayo nga mapan iti ama nuhangan ni Jesus, awan matdalan ti blessing of God ngin may kada tayo nuhangan ni Jesus Christ. Hallelujah! So in Christ, the foundation. So panay, bagbaga kada kayo, apay nga nabindisyonan kayo, kini Jesus. Apay nga naagasan kayo, kini Jesus. Apay nga bumaknang kayo, kini Jesus. Apay nga powerful kayo, kini Jesus. Apay nga naagasan kayo, kini Jesus. Apay nga kaya yun nagijay, kini Jesus. Apay, because He is the only one foundation. Domteng to dagiti agpipreach nga hanton nga kasday. Han nga ni Jesus ton ti starring. Nga sabalin ton iti preach da. Hanon nga na Jesus Christ nga power of God. Ngam tatapay lang, nga dahapay lang. May preach ni Jesus. Ngam na one day, one world religion nga ay busuron da ni Jesus as the Christ. So nga hanan nga magna kini Jesus, the teaching na. Ngam da ito teaching ni Paul, nagnaaming kini Jesus, the foundation na ni Jesus. So ako na, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Kitaan nyo na patpatungan nyo na ito yung foundation. Aganad kayo nga mang patong. Amen. Kailangan dyan maipatong kini Jesus amin. Hanya patpatungan ti garami. Hanya patpatungan ti ululay di foundation. Amen. Verse 11. For other foundation can no man lay than that is laid. Awan na di foundation nga mabalin tayo pa'y nga pangipundasyonan. Amen. Malaksig jay nai saaden. Sino tinaisaad nga foundation? Ni Jesus. Kunanay jay, man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So the foundation ni Jesus is so the faith. So now mapantayon ay fight the good fight of faith. How? Kasano ti magkidangadang ti pamati.
Number one, kita nyo jay, anya binilibyo ken ni Jesus. Anya binilibyo ken ni Jesus nga isuti i-fight mo ti amin nga laban. Kailangan ada na believe mo ken ni Jesus. Oh, hallelujah. Moyo, kanyakat kanayon ti laban every day in my life. Praise God. Tanangaabakan ni Jesus for us. Pero hana nga kayat nga sa when, nga automatic nga mangabak ka, nung mo nga i-fight di ay. Itad ko pa igayam na doing a verse, kada kayo. Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus. Iti faith, tikit-kita na ni Jesus. Amen. Haan mo akit-kitaan na ganyan negative nga circumstances. Because no kit-kitaan na ganyan negative nga circumstances, maupay ka, madismaya ka. So looking unto Jesus, ni Jesus Christ lang ti focus iti faith. Amen. Mabalingin ko na tinaduma ka na kayo, ti amangay. Inted na nga rod amin kini Jesus, ta ni Jesus mo nga alain. Iso nga kini Jesus ka nga mang believe. Amen. Looking unto Jesus. Iso na kitam ka ti problem, han ka makilablaban di pamadi. Because di makilaban di pamadi, kitam ni Jesus, nga i-overcome mo, pang-overcome mo, ijay negative nga circumstances mo. That's how to fight. Looking unto Jesus. Hanga looking unto your sickness and diseases. Hanga looking to the works of the devil. Hanga na dyan advice. Itilaban looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hanga kumita kay jay sarilim hanga kasay. So nukit kitam de kakayaham, nukit kitaam ti sitwasyon mo, kit kitaam dadya aramid nga kukubit, kas kadar aramidan ti demonyo, kit kitaam de kinapanglaw mo, kit kitaam de loko-loko nga tatao, kit kitaam nga kaslawan pagbiru ka, matalimu daw ka. You will be discouraged. Agfend ka. Ket numat no kit kitaam ket kakayaham, de sarilim, de amum, te pigsam, akas tao, maabak ka, ta inabak ni Satanas diyay. Ngam no kumita ka kini Jesus, jay kinasi asinuna nga adaking ka, jay laing na nga adaking ka, jay kinabak nang na nga adaking ka, jay blessing na nga adaking ka, jay salonat na nga daking ka. Jay power na nga daking ka. Jay laing na nga daking ka. Jay strength na nga daking ka. You will be victorious and overcomer. Hallelujah. That's how to fight, looking unto Jesus. Amen. So nga tikitaan nyo, fight yun ni Jesus. Hallelujah. Next verse, Ephesians chapter 6, verse 16. Moyo kanyak, di ko nakarod. Edi pinadasdak di stroke. Nahap-paralyzed ti bagik nga dayay. Dito'y lang tinlaban ko. Nga ni Jesus nga da kanyak, kay life na nga da kanyak, awan ti stroke.
awan ti sakit ni Jesus nga nagbabalay kaniyak, I believe in Him. Idin may suna na tay di cross. In bukbuk na ti blood na ija, nag-ayos ti blood na. Kat di intun na di blood na, intun na di life na. Amoy di intun na di blood na, life na intun na. Because life is in the blood. So nga di nag-ayos di blood na yung Calvary, His life was there. So nga binilib mo na dyan nga blood, dapat bilibam dyan life na. Because life is in the blood. So kanang ko'y bagbaga, di na-receive ko ni Jesus, anya tina-receive ko ni Jesus, His life. His life is powerful. His life is healthy. His life is complete. His life is higher than the devil, higher than stroke, higher than any demon spirit here on earth. So dajay iti kinitak, dajay iti binilib ko, dajay iti pamatik, so dajay iti inlaban ko, dajay stroke nga rin, hingga na nga nagnak. Palakpak ka ni Jesus. That's how to fight. Hang ko kinikita na di paralyzed body. No di kiti kinitak ni Jesus, He is my life. So in matak, adu pa tin matak kaya. Kinta tamanan, tatangawik. Tin matak kat na jay boil ditoy. So nga da ditoy pa lang. Dito ti marka na pa lang. E nadadakit ti pa lang, kasi yung pa lang nasakit. But still, ang kukit-kitaan isuna, nga isuna kat nabigpig sa ng ni Jesus. So makita yun ay, ususto nga yung kabil ti enemy, pagbiltak eh. Gasam ti kinasikap na. Ura ka man, yung karga na dito yatap, nuhaan nga ko. Hindi gusto sa pagbiltang piman, di nasakit. Hana ko makapris sa ta. But for me, no! I can preach. I have my Jesus. He is my strength and help. Hallelujah. That's how to fight. Amen. So kitaan nyo, apa iti soldado ayan no lumaban. No ping! Kung nandiyan paltukot na pukaw ayan dyan lapayag na nakat, kung kunada ayan, wan lapayag na nakat. Kasi na iti soldier of Christ. So nga oray, medyo tinamaan na ito dito nagsinumbangir may isa dito yung ngadak-dakal, talo dito may Jesus the victory tayo kasyay. So ngay sursurwang kayo nga road, tapno watch and learn. The preacher, hang ka lang nga sumanao, i-demonstrate mo. Watch and learn. Hallelujah! Apay basa-basa di buyo yung adayay. So, as mapadasan niyo. Ay, naku. Amen. Hangka makakuti. Amen? Ipudot mo ba karon ang kabil na diubot mo sa tugaw. But Jesus is my help. So nga, tajay, no da kagre-rest latagin ina na, Lord, Father, all of your health is in Christ, and all that is in Christ is within me. And all that is within me in Christ, the Holy Ghost will manifest. I trust in you, Lord. You are still held in this body. This is your house. Kunakunaklata, that's how to fight. Amen.
And I know nga mga baktan, naaabakan amin nga gadil, amin nga buyoy, amin nga sakit, amin nga demonyo, virus, delta, wano alpha, wano anyaragiyay, dinestroy amin ni Jesus, ininatay day cross, tinitanam kat nagungal, hanaala na amin nga authority and power in heaven, kat isura day tin transfer na kalatayo. So looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Because the Holy Ghost is always ready to confirm your faith in Christ. Amen. That's how to fight. So makita yo, nilata ipafight ko. And I know, nga habang ipafight ko the faith, I go work the Holy Ghost. Hallelujah. Looking unto Jesus. Verse 16. Kunana, in all ESV translation, in all circumstances, take up the shield of faith. In all circumstances. In all circumstances. Alaam jay faith. Amen. With which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Kung alaan nyo di pamati ang yaman nga circumstances, alaan nyo di pamati nga isuda jay ti usaran nyo nga pang-idap, ti dumardarang umapapoy nga darts, pana, kung nalitil duma, iti managdakdakas. That is of the devil. Anya di bang idap mo? Faith. Amen. Iti kingdom sa Bible, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all amin nga pana ti enemy, oray umapapoy kayan ti faith nga idepen. Amen. Ngam anya nga klase ti faith, anya binilib mo kini Jesus. Ado ti kunana nga namati handa nga mo, ti biliban da kini Jesus kat di da mo ti binilbilib da. So da dyan niya ti binilib tayo. First, tinawat tayo ni Jesus. Anya tinserek na kada tayo His life. Jesus is our life now because isuna ko na I am the way, the truth, and the life. He is life. Iso nga di sinumrekin ka ni Jesus. Anya sinumrekin ka? Life. Kaya life ni Jesus greater than death. Sungahan kayo mabutang dita variant delta because death di ay life ni Jesus kada tayo. Kailangan makita am dayay halang amwa mi day ulo ingana nga may reveal life jada kanak. Life jada in my bones and my flesh and my blood. Amen. Life ni Jesus nga da kanyak life. Katungkol ko na da adati virus, adati COVID nung ko na di day. Life kada kanyak, that's how to fight. Life han mo kitkitam day COVID, kitkitam ni Jesus. Life. Amen. Numat kinapanglaw, awanon mabangkrap amin nga business, mabangkrapan ta kastoy COVID, kastoy kung kunare jay. Han makitkitan da jay. The Jesus iso ti kinabaknang ko, ta amin nga kinabaknang ti ama da ni Jesus, ket na-receive ko ni Jesus, na-receive ko di kinabaknang na, jay life na nga baknang iso ti biyag ko data, I am rich because of Him. And then the Holy Ghost, the Spirit of prosperity will work. Mo yun niya,
na niya biliban nyo kini Jesus, iso ti will work out your Holy Ghost. Ag-work lang the spirit of prosperity, no bilibam ni Jesus, na kinarangay mo. No bilibam ni Jesus, nga kinabaknang mo, jay Holy Ghost, ag-operate, ijay power na to prosper you. Nabilibam mat ni Jesus, jay life nang, nga health, jay Holy Ghost, ag-operate, nga spirit of health. Nabilibam ni Jesus Christ, nga aming nga power ti Ama da kanya na, because He is the power and wisdom of God. Kat na-receive mo ni Jesus, na-receive mo ti wisdom and power, ag-operate yung Holy Ghost, nga power and wisdom in your life. Amin nga bilibam kini Jesus, i-confirm the Holy Ghost. So looking unto Jesus. Amen. Jadi kasan di mamati. That's how to fight. Amen. So adagayam kung kunang adagayam ti takrot nga kararwa. So ano kayo matitsingan ti faith, natatakrot ti kararwayo. So nga dapto tumurod ti kararwayo, believe in Jesus. He is enough! Amen? Apay nga dati faith, nga ti binilib ko kini Jesus, by His stripes, I am healed. Hanga di scripture lang di binilib ko, di person nga nasugsugat. Nasugsugat ka, kat naagasa na. And then, hangko lang ay jay nga, ibaga nga, da isunay jay, ada ka ditoy. Jesus, si kanyan nasugsugat for the health of this body. So, I know nga di sugsugat mo umanay, your grace is enough for me. I am healed. Tilaban ni Jesus Christ, ikitami di sarilim. Fight the good fight of faith. Sublian tayo na dyan, 1 Timothy, and be ready. Hallelujah! Amen. So nga dahihan nga nang receive ka ni Jesus, you need to receive Him now. I-receive yung suna nga natay suna ka na kayo, kat pastor ka yung suna dyan puso yung tapnog balay. Tapno i-transfer na dyan biyag na king ka. Amen? Sublian tayo dyan. Verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. Tinaduma, fight the good fight of faith, for the true faith, hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have confessed so well before many witnesses. Number 2, ay kastan ti lumaban, hold tightly to the eternal life to which God has called you. Amen. Hold tightly the eternal life or your salvation. Anya na kay salakanan niyo. Dinawat yun ni Jesus na isalakan kayo. Anya na kay salakanan niyo. Okay, from sin, nyabay. Tidaduman, handa ka, ang mapan di impino numatay da, dahil lang ti amuda, nga nakaisalakanan na. Iti na-receive yung salvation ka ni Kristo nga na di patpatan nyo, na-save kayo iti basol, na-save kayo iti sakit, na-save kayo ka ni Satan, na-save kayo iti poverty, na-save kayo kanagidjay, nga curse, na-save kayo dito'y lubong. Hallelujah! Hold tightly! Patam da jay nga life mo nga nakaisalakanan. So nga na natin kalaban, patam, I am saved. Naisalakan na king kang devil, you don't have any right in this body. You don't have any right in my finances. I am saved from poverty. Dahil di ko na nga hold tightly.
putputam. Hallelujah! Amoyo, kada kami kasay, maminsan, awanti kanon mi, awanti ibayad mi, kada gajay, tuition pito, bing mi kada past years. Maminsan, bigat nan, kada bayad da, awan pay lang. Patajay nata, I am saved, iti bankruptcy. I am saved, ti poverty. Naawat ko ti blessing. Naawat ko ti riches of God. Ada. Kung kunang, basta ada ni Jesus, ada. Ado ti miracle ni Apo Diyos. Namamingsan ni Diyang Malangarabi umay, wano parbangon adan. Nasapsapa kaysa di agiskwila. Ay hapo, tagitati kwa ganas ti Christian life. Ang aday maperpersecute ka kanayon, masubsubok ka kang kanayon. So ti kunak kini Pastor Lando idi, tadi sumangputak lita Mountain Trail, masubsubok ka kang kanayon. Saksakit, tulok wakit umay, ilihan sko di ubing na. Intulok kwa manon, di lugan na naidungpap. Ilihan suman day sungo na. Apo ba ilihan ko? Idi ko akat minmayat manan. Idi ko tinakauda na gijay ramintana. Kaya kung kumporme. Kataya po nga talaga tibiyag kung kunana. Talaga nga nalaing itaning kung the mighty name of Jesus. Nga nalaing nitaning nasikap tatinalaing God. Di damo di ay, di biyag na hangatata. Gusto nga sinarasrak. Amukmit, kukunana. Ngamahan mo ngayon bado, kung nakat iso nga awan ken ka, jay kunam nga amom. Ay, iso nga agpaiso. Tapati iso na hangagpapukis. Malinglingdan di matana, ito no, adakot santo kakasay jay. Awan da ito yun talaga nga nabruk. Gana nga nasulwa-sulwan. Gana nga na-receive na dagitoy nga revelation. Santo tinmakder. So nga ay amuna ni Jayan. Hanon nga agkara. Dayay sakit nga kanayon. Hanon nga kasay. Hanon nga daylugan kat agkara idengpep. Amo yun dyan ay idengpep kang kanay day. Ay abo pardihas na kanyak dahi kwa sungot tilugan na. Yan. Kasi idi tahan na pa lang na ibado. Ngam tatangadan ti may ibadbado na mayan. Kita niyo ni Brother Jupridi, idi first na nga namati kita. Pinaders natin nagbukbuko pa ay. Ijay banawi, lagawi. Inay sur-sur-sur, bukupay. Ako na nga rumang ay kuma. Hindi nagplano da, one man nanti bukupay, tricycle, naidungpot. Nga nga awan, lata. Oh, praise God. Didenggan na ito yung mensahe na tauhan. Di na-receive na isutin, fight na. Idayan nga increase. Diyan knowledge na. Nakikita, kiso na, apay nga kakayat na rito ikat na laing met. Apay nga kakayat na, nga tauhan ni Manong na. Nakman, adabasi, tagay isurok nga. Tauhan kay di, ngam si kanto tibos. Kaya kasi ay, gana nga naala na day, nagsarili, jay, adumatin ng tauhan na. So makita yo, apan pa'y kanuag kway di, talon. Kati talon day di fugaw. Saka, day sakam ti pagkasimo di pitak sa daraupan. Katadu di natanatay di nga bisukol sinuga-sugat na day. Saka na inganahang nga makapag na nga nagawid, inububada nga nagawid. Takayat nang umasinso. Yung di nakita na nga ni Jesus kaya ti kinabak nang na di ay nagmilyoner. Dati di may nga quantified. Fight the good fight. Ti pinatim kini Kristo ti pagtalasam. Isu ti sanggam karigi ti amin ngayon ami. Makalaban.
ni Jesus ti isanggam. Nakakita ka no, dati kalasag mo, di kalasag, ganyan. Ada may karga to'y. Into no, panaan da ka, iso ti pagsanggam. Gayangan da ka, iso ti pagsanggam. Kasi ni Jesus ka na tayo. Nga binilip tayo, iso ti isanggam, kari amin nga pala ti enemy. Ni Jesus, si kalaban nyo. Hallelujah. That's how to fight. Amen. Nagmaterialize ka na. Sino ti next? Amen. Baka ko na yun. Si Kangay, Pastor. Basta watch and learn. Takanyak pa siya nga mga kasabati, kaya't ko'y demonstrate ko kada kayo de sursurok. So yun bagak nga we are healed, i-demonstrate ko kada kayo, pakita. Hallelujah. Amen. Last part. Confession. Last part is a fight, the good fight of faith. Hold tightly in the eternal life, your salvation, tiket nasa when. And then last, nga in confess you, nga in pudno you, nga in testimony you. Amen. Iti sangwanan ti adu nga saksi. Amen. Confess. Last part na daytoy. Adu daytoy, pero isulang ti kayat ni Lord, nga isurok ka na kayo tatangal alaw. Last part, confess what you believe. No anya de binilib mo, iso ti confess mo, iso ti pudnum. Ti kayat asawan ti confess to agree with. Agree am de pinatim. Amen. Confess. 2 Corinthians 4:13. Last part nga nagituyan nga kunak. But we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, I believe in God, so I spoke. Namati ak isong agsawa. Ti pamati isao. So na pinatim nga salunat ni Jesus nga daking ka, isawang mo. Namatiak na salunat ni Jesus kanyak, isong agsawak, salunat ni Jesus tiada kanyak. Yan. That's how to fight. Mamatiak, isong agsawak. Ti pamatihan nga umel. So nga dagiti umel ti pamati na, agsaw kayo! Hanlang nga jay umal ti physical ti agasan ni Jesus. Pati jay umal ti spiritual. Namati ak, ngam igiginak ko anggoy. Hey! Hanga ka sa ti bagat ti sao ti Diyos. No namati ka, agsao ka. Ti pinatim isawang mo. Mark 11:23, anyaman nga ibagam, kapatyam jay pusom, maadakin ka kaspinatim. That's how to fight. Isungahan nga kubit-kubit ti pag-istoryanyo ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ay, karkararag ko nga na kayong umay dito'y. May reveal ka na kayo ti kinadyos ti Diyos. The fullness of God. Tapno maibado tayo na jay kat iso ti power ti life tayo till the end. Okay? Anyari ka sana makilaban. I-confess mo. Amo yun na gito'y nang nangyari kanya kasla. Kung kuna ti devil no minsan. Ayaba mo ti pamilyam tagpakadakan. Hindi na-paralyze sa kare, makapakadak kin ni Mrs. ngam. Oh, posible nga na Apo Diyos ti may bagbagat to'y. Kung naklata, tinup ti pulak tingiwat ko. Amen? Tasaan nga pamati na dyan, yung isawang ko. Anya nga'y, mabati kayon
Kita tanong mabalo ka akat. Tay mas nagugwapo nga siyak ti pangisukatam nga kasyay. Amen. Harabahaya rabose. Amen. Madik ngagkwa. Ada pa mission ko. Dahil so nga nakasurvive. Nawatan niyo. Hangga ka ikan confess. Suroy bagan ni Satanas. I-confess mo. Kakaasi ka. No! Ni Jesus, kinabaknang ko aming kinabaknang ti Ama, da kanya at aming nga da kanya da kanyak. Dahil ka sa tilumaban, bis nga agree am the negative, agree am ni Jesus nga daking ka. That is confession. So kitaan nyo, ibagabagak ka na kayo. Di ministry tayo kasi nabindisyonan, nabaknang. Nabaknang ti church, ta ni Jesus, ti kinabaknang may kunak-kunak. O kitaan nyo, rumangrang aylat ta ti ministry. Uray COVID. Tawan ti COVID kini Jesus. So kasi ti kasayo di business yu, di bagiyo, iso nga no ikan confess yu kat iya, kukunan di rayuma, kunam lata, ni Jesus ya dating asa ka na power of the Holy Ghost, healthy, kung kunam lata ijay. Ha? Amen. Laban. So nga dari ay, ada ti kakadwa, nakasay, deriuma tisaka. Hanyo bilbiliban, isuna. Hang kayong, kumita kay deriuma. Hang nakasay, looking unto Jesus. The health of your feet. Di kinabaknang kinadumapay, amin na jay, basta de talo nga na jay, tiusaran nyo how to fight. First is looking into Jesus, not the circumstances, not to yourself. Number 2 is, hold tightly unto the eternal life. Nonya dyan nakaisalakan ang putputam. Nonya dyan biyag mo kini Kristo putputam. The life of Christ. Tinakaisalakan ken ka. Amen? And then last is, confess what you believe. Amen! So nga rumwar kayo dito yung kasday. Hallelujah! Palakpak kayo ni Jesus. Now, be ready? Aming in my dito Hallelujah! Ibagayo na ito confession ni Jesus no anyo pa yung inawat ni Jesus as your Lord and Savior. Aming in my dito yung hanpay nga na-save mo no hanapay inawat pa na kaysalakan. Receive Jesus in your heart now. Hallelujah. Bagayo na ito nakararag. Prayer of salvation. So di pa nang accept salvation. Surutan lang ito nga prayer. Jesus, mamati aking ka. Sikati may maysa nga Savior. Natay ket na itanam. Ngam nagungar. Ti may katlong alaw. Ket adda katatan iti makanawan ti Ama. I believe in you. I receive you in my heart. Umay kakaniak Jesus. Babayan ti Espiritom. Linisan da ti amin nga basbasol. Amin nga sakit. Amin nga trabaho ti Diablo. Tamanipot at ta. Sikan ti Lord and Savior ko. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now, be ready. I-release ko the power of the Holy Ghost. Sa dinuman tinagtakdiran nyo, ayan nyo. Mabalin nyo ma-receive the miracle, mabalin nyo ma-receive iti deliverance if you believe in Jesus. Harabahaya rabose. Father, in the mighty name of Jesus, I pray. Touch these people this morning. Restore their health. And Christ Jesus, by the life of Jesus,
destroy rheumatism, arthritis, karisakada, high blood, diabetes, cancer, sakit di puso, sakit di bara, sakit di mata, sakit di lapayan, tumor, cyst. In the mighty name of Jesus, you are under the power of Christ's name. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Come on, be ready. Lift up your hands. The Holy Ghost will come upon you and touch your body. The Holy Ghost, umay ka na kayo sa gino na ti bagiyo. Mabalin nga magna dito'y floor. And then sa gino na jay sa kayo no nariyuma. Mabalin mo't nga magna above you. And fill your head with His presence down to your feet. Yes, in Jesus' name. Now be ready. Be ready for your miracle, your healing. Father, in the mighty name of Jesus, I believe in you. I believe in your Son, Jesus Christ, in the Holy Ghost. I believe in the gospel. So, Father God, you are God of the universe. In Christ Jesus, you are God of this church. You are God of this congregation. You are here in this place this time. You are here in this place in our midst. At present, I believe, Father God, I believe in the finished work of Jesus. Aming power the enemy, get na destroy, defeated. Amin nga sickness and diseases. His spirit of poverty cannot lumabay, get na destroy under the feet of Jesus and under our feet. So now I pray for the confirmation of your word with signs and wonders and miracles. Touch their feet and touch their head in Jesus' name, all over their bodies, Father. Hallelujah. Be ready. The power of the Holy Ghost is moving, is working now. Oh yes, Father. Yes, hallelujah. Thank you for the fire and anointing of the Holy Ghost to confirm your word. Demolish all the works of the devil. In the mighty name of Jesus Christ. Kari so aming nga biyag ken bagi dagitoy kakabsat right now. Be ready. Umayan the power of the Holy Ghost kada kayo. In the mighty name of Jesus Christ. Receive now. The mighty name of Jesus. Receive the fire. Fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Now, ang kamailihans na kayo aming continue to receive. Itilians ko na ito'y floor. And I believe, kailians ko na ito'y floor. Kaya the power of the Holy Ghost will go into your feet. Yes. 1, 2, 3, receive! Jesus' oh, hallelujah. Yes. That's it. That's it. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, Oh, yes. hallelujah. Oh, yeah. Yes, amen. Hallelujah. Enjoy the presence of the Lord, your health, the life of Jesus. Yes. Hallelujah. I believe in that. Yes, amen, amen. That's the leading of the Holy Ghost. Yes, yes. And I know adutin nuts na tisaka na lita. Yes, yes. Yes, amen. Yes, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Denggan tayo ti testimonyon to sa marunong aldaw. Amen. Yes, 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 yes. You are victorious, Amen. conqueror, Yes. in Jesus' name. Yes, amen, amen. Hallelujah. So I think the last days we need to pray for one another. Pray for me and my family, and we will pray for you. Amen. Nga ti karadag tayo, dagito yung kadadalan tayo, ag-manifest si your life tayo. Amen. Hallelujah. About this time, nayon tayo nga i-prayan ni Presidente Duterte and the Pilipinas. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, you are the God of heaven, the God of this universe. You are the ruler of all things. So we believe in you, in your Son, Jesus Christ, by the power of your Spirit who is everywhere. Oh, hallelujah. We pray for our President, President Duterte, nga sikat ya grain kaniyana. Amin na gadang nga power tayo naming mangpadpadas, nga mangkontrol kanyana. We pray, we break it in Jesus Christ's mighty name. We pray for your Holy Spirit, nga work kanyana, tapno lead na ito nga nation for your glory. Lead na ito nga nation para iti revival. Lead na ito nga nation para iti evangelism. Lead na ito nga nation for your people. Tapno iti kasamay kada kami iti waya-waya kikasaming ag-evangelize by the power of your name. Thank you, Father God. Patuloy kang agrain iti nga country Philippines. Patuloy kang agrain iturayam dagiti nga politicians. Iturayam dagiti DOH. In the mighty name of Jesus, sila ito nga nation. Hallelujah. Kati angat mo tinagan ni Jesus. Hirating a nation, Father God, nga makita na iti tao, nga titunay nga solusyon di biyag ket sika through Jesus Christ, your Son. So we commit this nation, Philippines. I-claim nila na ito nga nation for your glory. In the mighty name of Jesus. And thank you, Kariso, amin nga rod nga, in my Father God, in ayon me, amin na gaya sa nikwada, parang ayon latay suda, i-multiply mo latat income da, i-manifest mo jay salonat da, i-manifest mo jay power mo jay wisdom mo kadakwada, ket agbiag dalata, itira ito'y nga lubong, nga narangay, nga magnay ti rabaw ti danom, rabaw ti daluyon, hagsibota si kao Dios, iti adda nga biag mi, can victory me in Christ. Ket i-commit ko isuda ken ka, nga naprotektaran na bendisyonan, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.